Okay, hi guys. Hari ni Gary ada bawa masuk sebiji KTM Duke 690 R model. R model tu racing spec. Memang original datang dengan Akrapovic punya exhaust guys. So tahun 2018, register pun 2018, mileage hanya 8,000 saja guys. So harga jualan kita nak offer 20,800 setiap potong nama. Ada free warranty setahun bagi korang. Kemudian kalau buat loan kredit minimum deposit 100, bulanan 300 lebih selama 7 tahun. Kalau guna credit card, limit cukup, boleh swipe guna credit card, buat EPP 0% interest dengan bank korang. Kita boleh advise. PM kita tolong uruskan pasal ni. So, condition motor memang cun lagi. So, apa lagi guys, kita tunjukkan korang. First, handleguard dah ada lah. Handleguard tu dia macam stunt punya edition punya. Besi saja. Lepas tu Brembo punya pump atas. Right, signal ni kita akan tukar signal LED baru. So, you tengok kalau R model kan, dia punya clamp dia punya clamp semua alloy punya. Ni R model. Lepas tu WP adjustable punya USD fork, WP racing, fork slider. Kemudian korang tengok sini. Dia pakai single disc brake depan, pakai Brembo 4-port punya caliper. Ini R version punya. So WP suspension, ni kotor saja kita akan cuci. Kemudian size depan tayar 120 70 17. Pakai tayar Bettelec. Alright, Bridgestone Bettelec. Tayar depan masih ada around 60% lagi. Sebab tu radiator guard dah ada. Paddy pan dah ada. Ini crash bar KTM dia tambah. Lepas tu kalau R model kan memang dia datang air filter yang racing. Kalau ikutkan dia jernih. Tapi dia dah wrapping stiker. Ini fully wrapping ya. Dia dah wrap itu stiker. So exhaust Akrapovic guys. Okay, exhaust Akrapovic carbon fiber punya. So memang R model memang dia datang dengan exhaust Akrapovic full system lah. Tayar belakang pun sama, pakai Bridgestone Bettelec, masih ada around 60%. Size tayar belakang 160 60 17. Alright. So lampu LED semua, single seat cover. Sprocket pun racing punya. Okay, sprocket asam memang dia datang warna O-ring. Ada bobin. Right, so korang tengok mileage dia berapa. Mileage dia 8,000 saja guys. 8,000. Kita check sound kat korang. Okay, memang padu. Alright, kalau korang tengah cari KTM Duke 690 R version punya boleh PM kita tahun 2018, mileage 8,000, warranty setahun dengan harga jualan 20,800 setiap potong nama. Minimum deposit 100, bulanan 300 lebih selama 7 tahun guys. Alright, so kalau minat boleh PM kita. Kalau ada credit card, limit cukup, boleh swipe guna credit card pun boleh. Buat EPP 0% interest dengan bank. PM kita. See you guys.